Juan Kapitulo 2. At inyang katlungaldo, mi kakasal king Kana ning Galilea, at ingindo ng Jesus at syukarin. At Jesus inangkatya naman king kasal, manggana ding keyang alagad. At inyang migkulang ing alak, indo ng Jesus sinabi na keya, alalang alak. At Jesus sinabi na keya, babae, nanong pakialam ko keka, pamiras ing oras ko. Sinabi na ning indu karing ipos, nanumang sabya na kayo, daptan nyo. Ngeni ating ana matapayan abatu a makabili ka rin, agpangking ugali king pamanlinis ning Hudyos, aking balang metong kareti, mipapagyo ingadwa o atlong banga. Jesus sinabi na karela, katmon yung danom ding tapayan, at ila kitmon dala ang gaking labi. At iya sinabi na karela, iluwal yung ngeni, at idalayo king katiwala king abala, at delara. At inyang ingkatiwala king abala, atakmana ing danum ameging alak, at enabaluman nung nuibat. Dapot balura ding ipus akinanwa king danum. Inaus nening katiwala king abala, ing lalaking kesal. At sinabi na keya, ing balang tao, mumuna ng yampang ing alak kamayap, at nung may kainom no ding tao, amakikatimawan, kanita, itang emayap. Ika, sinampa mo ing maya payalak, ang gaman ngeni. Iting kamumulan karing keyang mala, de patanay Jesus king Kana ning Galilea, at pepakit na ing ligaya na, at ding alagad na, may niwala la keya. Kay bat na niti, tinuruya Kapernaum, ya at ihindu na, at ding kapatad na, ampon ding keyang alagad, at menok nangan la ka rin, edakal ayaldo. At malapit na ing Pasko ding Hudyos, at Jesus minuket ya Jerusalem. At ikit no king pisamban ding misasaling bakang lalaki at tupa, at pati-pati, at ding manlibe sa lapi, apakalukluk. At ya, ginawa yang metong apamalukang lubid, at pepaluwala nungan king pisamban, ding tupa at ding baka, at sinambulat no ding sa lapira ding manlibe, at pinyakub no ding dulang da. At karing misasaling pati-pati, sinabi na karela, ilakoyo keti iti, gagawa ning bale ng iba ko, meto nga bale pipangalakalan. Dingkeyang alagad aga nakara king makasulat, ing pamagmalasakit king bale mo, gisanan nako. Uli na niti, may kibatla ding Hudyos, at sinabi rakeya, nanong tandang pakit mo ke kami, yaring king daraptan mo ing bagay iti. Jesus may kibatya at nga nakarela, lasa kanye ing pisambanay ti, at ako, king katlungaldo, italakad ke. Sinabi rapin ding Hudyos, 40 at 6 mabanwang gewara ing pisamban ay ti, at ika, king katlungaldo, italakad me? Dapot ya, sasabyane ing pisamban ning katawan na. Pamanyubli naping mie karing mete, aga nakara ding keyang alagad, king sinabi na iti, at meniwala la king kasulatan, at king amanong gingkas ng Jesus. Ngeni inyang karin niya Jerusalem, king Pasko, king kapistan, dakalla ding meniwala king lagyuna,
inyang akit da, ing malang daraptana. Dapat Jesus, napenalig ing sarili na karela, uling aki kilala nongan ding tao. At uling nakailangan king ing ninuman, patutuya kaya tungkol king tao. Uling balo na, ingat yu king lub ning tao.